Ikaze kuri wowe tubana umunsi ku munsi mu biganiro bitandukanye mu makuru abagenda agezweho mu busesenguzi bw'ibigenda bivugwa mu Rwanda mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba muri Afurika ndetse no ku isi muri rusange. By'umwihariko ni iby'agaciro cyane kuri wakoze subscribe yanaduye igitekerezo cyangwa se inyunganizi aho ngaho muri komanteri, ndetse nawe utarakora subscribe nakubwira kora subscribe uzajya uwa mbere mu kumenya amakuru abagenda agezweho 5 kuri 5 unayagiramo uruhare uduye igitekerezo cyangwa se inyunganizi aho ngaho muri komanteri. By'umwihariko muri akanya ndaje ngo tuganire ku makuru abagenda agezweho, aho by'umwihariko ndibuze kwibanda cyane ku makuru ari kuvugwa mu gihugu cya Uganda, aho Bobi Wine yasabye abatora perezida kuhaguma bakarinda amajwi yabo. Ni mu gihe mu karere kamwe mu gihugu cya Uganda agasanduku k'itora kaje kuba kaburirwa irengero. Ni mu gihe kandi mu Rwanda ndibuze kukubwira ku nkuru yaho umuforomo akurikiranywe icyaha cyo gukuramo inda umwana w'imyaka 16 ku mafaranga 40,000 ndetse n'umuyobozi w'akagari agahishira ubwo bugome bwabaye bwo kuba uyu mwana muto w'imyaka 16 yaterwa inda ataruzuza imyaka y'ubukure. Kuri uyu wa kane abaturage ba Uganda baramukiye mu gikorwa cy'amatora ya perezida, abahabwa amahirwe niyo Yoweri Kaguta Museveni w'imyaka 76 uhanganye cyane na Robert Kyagulanyi uzwi cyane nka Bobi Wine. Robert Kyagulanyi uzwi nka Bobi Wine afite imyaka 38 yiyamaza avuga ko Uganda ikeneye impinduka, naho Museveni bakavuga ko aharanira ko Uganda iguma ku murongo w'ubutegetsi burambye kandi butekanye. Bobi Wine yatoreye ahitwa Magere Freedom Square, abamushyigikiye bamwakiriye babyina abandi baririmba, aho Kyagulanyi yatoye ari kumwe n'umugore we Barbie. Akaba yasabye abaturage kujya gutora ari benshi, aho by'umwihariko mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru Bobi Wine amaze gutora yasabye n'abandi kujya mu biro by'itora bagatora, by'umwihariko amajwi yabo akaba yatora. Mu magambo yagize ati turashishikarije abatora gutanga ijwi ryabo, mwese mugerageze muve mu ngo mutore. Bobi Wine yongeye agira ati turabasaba kutagira aho bajya nyuma yo gutora, bahagume barinda amajwi yabo, mwambare neza agapfukamunwa, mushyire intera hagati yanyu, ariko muhagume mukurikirane uko bigenda. Mu buryo bw'agateganyo ariko ibyavuye mu matora bizatangazwa nyuma y'amasaga 24, aho Bobi Wine ahanganye na perezida Yoweri Kaguta Museveni uri ku butegetsi kuva mu mwaka w'1986 akaba ashaka manda ye ya gatandatu. Abiyamamaza bose ni 11, abatora bagera kuri miliyoni 18 n'igice kimwe, aho by'umwihariko umugore rukumbi uri kwiyamamariza kuyobora Uganda n'umwe witwa Nancy Kalembe. Ni mu gihe bisaba ko uza kuba perezida agomba gutorwa ku majwi 50% kongerwaho ijwi rimwe gusa. Iyo bitagenze uko amatora agira ikindi cyiciro cya kabiri. Ni mu gihe ariko abatora perezida bagomba no gutora abadepite bagera kuri 529 muri aya matora. Ni mu gihe ariko nubwo ibi byabaye, Robert Kyagulanyi uzwi nka Bobi Wine agasaba abatora kutava aho batoreye, agasanduku k'itora n'ibikarimo byose byabuze mu karere ka Ntungamo mu gihe abagande berekezaga ku matora, aho bivuga ko abantu batatu baba bafite aho bahuriye n'iryo bura batawe muri yombi. Agasanduku k'itora kagombaga gukoreshwa muri Rubare mu murenge wa Rushenyi mu karere ka Ntungamo kaburiwe irengero nyuma y'uko ikamyo yahawe akazi ko gutwara ibikoresho byo mu biro by'itora itabashoboye kugera aho yerekezaga. Ibura ry'aka gasanduku k'itora kari karimo impapuro zo gutoreraho zigera kuri 832, ni imwe mu mbogamizi nyinshi zimaze kugaragara muri aya matora ya 2021 nk'uko NTV Uganda ibitangaza. Umwanditsi w'akarere ka Ntungamo Latifa Ngozi avuga ko udusanduku tw'itora tugera kuri 40 twayeje ku biro by'itora tudapfundikiye, ikibazo cyazamuye ibibazo ku bunyangamugayo bw'abayobozi b'akarere. Ni mu gihe abandi bagera kuri 3 bivuga ko aribo batawe muri yombi kubera ko aho gasanduku k'itora kaburiwe irengero mbere y'uko amatora atangira. Abakandida ku mwanya wa perezida by'umwihariko abatavuga rumwe n'umutegetsi bari barakomeje gushimangira ko hakenewe ko igikorwa cy'amatora kigomba kuba mu mucyo. Amabwiriza amwe namwe ya komisiyo y'amatora mu gucungana n'ikwirakwiza ry'icyorezo cya COVID-19 mu matora yo kutirundira
ahatorerwa bamaze gutora biravuga ko yasuzuguwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko bidashoboka ko amatora yaba mu mucyo abatora batemerewe kugumisha amaso ku majwi yabo. Mu kiganiro bagiranye n'itangazamakuru abakandida barimo Robert Kyagulanyi w'ishyaka NUP, Mugisha Muntu wa Anti na Patrick Amuriarati wa FDC basabye abayoboke babo kurinda amajwi yabo no gucungana n'udusanduku tw'amatora ko tutanyerezwa. Ngayo nguko ibikomeje kuba byavugwa mu matora y'igihugu cya Uganda yabaye kuri uyu wa 14 Mutarama 2020, aho by'umwihariko akomeje kuvugisha benshi cyane ko nubwo abakandida basabye ko abamara gutora batagomba kuva aho batoreye kugira ngo bacunge amajwi yabo, ariko agasanduku kamwe k'itora kaje kuba kaburirwa irengero. Mu kugaruka mu Rwanda gato ku nkuru y'aho umuforomo wo mu kigo nderabuzima cya Rutare mu karere ka Gicumbi witwa Nshimiyimana Alphonse ari mu maboko ya polisi yo muri aka karere akurikiranyweho gukuramo inda y'umwana w'imyaka 16 wasambanyijwe n'umucuruzi wo muri ako gace. Icyo gikorwa akaba yaragikoze yishyuwe amafaranga ibihumbi 40. Amakuru atangazwa na Kigali Today avuga ko uyu mwana w'umukobwa yatewe inda mu kwezi kwa Nyakanga umwaka wa 2020 ari Sibomana Jean de la Paix umucuruzi nawe wamaze gutabwa muri yombi. Amakuru atangazwa na Kigali Today avuga ko uyu mwana w'umukobwa yatewe inda mu kwezi kwa Nyakanga umwaka ushize na Sibomana Jean de la Paix umucuruzi nawe akaba yamaze no gutabwa muri yombi. Ni mu gihe nyuma y'amezi 5 ababyeyi b'uyu mwana ngo nibwo bamenye ko atwite bagana Isange One Stop Center yo mu karere ka Gicumbi basaba ko uyu mwana yakurirwamo iyi nda safe abortion kuko yayitewe ataruzuza imyaka y'ubukure. Nyuma y'isuzuma abaganga bo kuri Isange One Stop Center basanze bidashoboka ko iyi nda yakurwamo kuko yarengeje ibyumweru 22 biteganywa n'itegeko, bababwira ko bagomba kwihangana akazabyara. Ubusanzwe ingingo ya 4 y'itegeko rya Minisitiri 02/MOH/19 ryo kuwa 8 z'ukwa 4 2019 rigena ibigomba kubahirizwa kugira ngo umuganga akuriremo umuntu inda. Rivuga ko iyo umwana uri munsi y'imyaka 18 atewe inda ababyeyi bashobora gusaba ko ikurwamo mu gihe itararenza ibyumweru 22 by'ubukure. Nyuma y'uko ababyeyi b'umwana babwiwe ko bidashoboka ko umwana yakurirwamo inda, Siborurema wamuteye inda ntiyanyuzwe ahita atangira gukora ibishoboka byose kugira ngo abashe gukuramo iyo nda mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Amakuru hakomeza avuga ko uyu mwana afatanyije na Siborurema biyambaje inshuti ze zirimo abitwa Mutesi Brigitte bamugeza kwa Mutuyimana Amina nawe ni umucuruzi wo mu isoko rya Gicumbi, nawe abahuza n'umuforomo witwa Nshimiyimana Alphonse wamukuriyemo iyo nda anayikuriramo mu rugo rwa Mutuyimana Amina amaze kumwishyura 40,000 by'amafaranga y'u Rwanda yatanzwe na Siborurema. Amakuru kandi ava mu baturage atangaje ko Mutuyimana Amina asanzwe akora ku kazi ko guhuza abantu bashaka gukurirwamo inda akabahuza n'abaforomo, dore ko ayo makuru yanageze kuri RIB. Mu kiganiro Dr Murangire Thierry umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB yemeye aya makuru ko hari abantu batawe muri yombi bakurikiranwe icyaha cyo gusambanya umwana, gukuramo inda ndetse n'ubufatanyacyaha mu gukuramo inda. Anavuga ko yamenyekanye nyuma y'uko uwo mwana na nyina baje kuri Isange One Stop Center gusaba gukurirwamo inda. Yagize ati Isange One Stop Center yakiriye uwo mwana wasambanyijwe agaterwa inda yaje gusaba gukurirwamo inda ibizwi nka safe abortion. Abaganga basuzumye basanga inda yararengeje igihe giteganywa n'itegeko. Icyo gihe rero iperereza ryaratangiye kugira ngo hamenyekane uwateye umwana inda. Niyo abaganga baza gusanga uwo mwana igihe kitararenga bakayimukuramo n'ibyari kubuza iperereza gukomeza hashakishwa umuntu wasambanyije uwo mwana. Dr Murangire yakomeje agira ati abagenzacyaha mu gukora iperereza baje kugera ku makuru ko uwo mwana watewe inda baje kuyikuramo. Muri iyo perereza tariki ya 11 Mutarama 2021 RIB yaje gufata abantu bagera kuri 4 bakekwaho kugira uruhare muri ibyo byaha. Yakomeje agira ati hafashwe Sibomana Jean de la Paix akabe nawe ukekwaho gusambanya umwana, akabe nawe watanze amafaranga yakoreshejwe mu gukuramo inda. Hafatwa Nshimiyimana Alphonse akaba ari umuforomo mu kigo nderabuzima cya Rutare, akabe nawe ukekwaho gukuramo inda y'uwahohotewe. Hanafatwa Mutuyimana Amina umucuruzi mu isoko, niwe wahuje uwahohotewe n'umuforomo wamukuriyemo inda ndetse inda yakuriwemo mu rugo iwe. Ni mu gihe kandi yakomeje agira ati hanafashwe kandi Mutesi Brigitte wahuje uwo mwana wasambanyijwe na Mutuyimana Amina. Ubu abafashwe bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Gicumbi. Iperereza riracyakomeje ngo dosiye iri gukorwa ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Ni mu gihe ariko nubwo ibi byabaye gitifu w'akagari ka Giheke umwana yasambanyirijwe yarabimenye arinumira, aho umubyeyi w'uyu mwana wasambanyijwe utuye mu kagari
ka Giheke umurenge wa Bwisige mu karere ka Gicumbi. Avuga ko nyuma yo kumenya ko umwana we yasambanyijwe yifashishije telefone yahamagaye umuyobozi w'akagari ka Giheke Muragijimana Jean Damascene akamumenyesha ko umwana we yahohotewe, ariko gitifu akaruca akarumira ikintu gifatwa nk'icyaha cyo guhishira ubugome bwakorewe umwana utarageza ku myaka y'ubukure nk'uko Dr Murangire Thierry yabitangaje. Dr Murangire yavuze ko hari umunyamabanga w'akagari ka Giheke uri gukurikiranwa, aho yagize ati Muragijimana Damascene umunyamabanga w'akagari ka Giheke umurenge wa Bwisige mu karere ka Gicumbi nawe ari gukurikiranwa kuba ataramenyekanishije icyaha cy'ubugome kandi yarakimenyeshejwe. Ubutumwa RIB yageneye abaturarwanda, umuvugizi wa RIB Dr Murangire Thierry yavuze ko RIB itazihanganira na rimwe uwo ari we wese uzafatwa yakoze ibyaha nk'ibyo byo gusambanya abana, gukuramira cyangwa gukuriramo undi inda ngo kuko ari ibyaha bikomeye bihanwa n'amategeko. Yakomeje agira ati RIB irasaba abaturarwanda ndetse n'ubuyobozi bw'ibanze gufata iya mbere bagatanga amakuru ku byaha nk'ibyo by'ubugome kandi ntizihanganira abagira uruhare mu guhishira ibyaha nk'ibyo, cyane cyane icyaha cyo gusambanya abana. Yakomeje agira ati iki cyaha twese kiratureba, twireberera, dutanga amakuru, twihishira, ababyeyi biminjiremo agafu bareke amakimbirane kandi twongere umwanya duha abana bacu. Abayobozi nabo b'inzego z'ibanze bahaguruke kurwanya iki cyaha, birinde umuco mubi wo guhishira no kunga imiryango yasambanyijwe n'uwasambanyijwe. Siborurema Jean de la Paix ukeko icyaha cyo gusambanya umwana nahamwa n'icyaha azanwa n'ingingo 133 y'itegeko nimero 68 akarongo 18 ryo kuwa 30/8/2018 iteganya igihano cy'igifungo kitari munsi y'imyaka 20 ariko kitarenzeze imyaka 25. Naho Alphonse uyu muforomo ukeka gukuriramo inda uyu mwana nahanwa n'icyaha we azahanwa n'ingingo y'124 y'itegeko nimero 68 akarango 2018 ryo kuwa 30/8/2020 iteganya igihano cy'igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5. Ni mu gihe uyu mwana nawe wagiriwe inama yo kubyara iyi nda ntabyubahirize akajya gushaka uko yayikuramo akanabigeraho nahamwa n'iki cyaha nawe azahanwa n'ingingo y'123 y'itegeko nimero 68 akarango 18 ryo kuwa 30/8/2018 iteganya igihano cy'igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 3 n'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 100 ariko atarenze ibihumbi 200. Ngaye nguko hijya amakuru yagendaga avugwa by'umwihariko ibyo nari naguteguriye kugezaho kuri uyu munsi. Aho wagira igitekerezo aho muri komanteri, aho naje kukubwira ko Bobi Wine nyuma yo gutora yasabye abatora perezida kuhaguma bakarinda amajwi yabo. Ni mu gihe n'ubwiye bitangaje ariko mu karere kamwe muri iki gihugu kitwa Ntungamo agasanduku k'itora n'impapuro zose zari zirimo zaje kuba zaburirwa irengero. Ni mu gihe kandi naje kukubwira ko umugabo w'umuforomo akurikiranwe gukuramo inda umwana w'imyaka 16 ku mafaranga ibihumbi 40 ndetse umuyobozi w'akagari we akaza guhishira ibyo byabaye. Wagira igitekerezo aho muri komanteri ndetse by'umwihariko nawe ukibona inkuru zacu bwa mbere ukaba utarakora subscribe nakubwira ni kora subscribe uzajya wambere mu kumenya amakuru abagenda agezweho 5 kuri 5 unagira mu ruhare uduha igitekerezo cyangwa se inyunganizi aho ngaho muri komanteri. By'umwihariko kangushimira wampaye umwanya wo kubona kugeza aho ngiye gusoreza ngaha ni iby'agaciro cyane kuyatubana namwe umunsi ku munsi. Mukomeze mugubwe neza aho muri hose muhaye muronke mu byo mukora byose. Amahoro y'Imana abane namwe.